Moj program je jednostavan, jedinstven, lako razumljiv. Ja sam tu za malog korumpiranog čovjeka, želim da korupcija bude dostupna svima. Ja želim biti kriminalac, ja tu imam problem, ne? Ja ne vidim zašto se treba boriti protiv korupcije. Korupcija je nekako prirodno stanje ove države. Korupciju je u Hrvatsku uveo otac domovine Franjo Tuđman, ja sam njegov nastavljač njegovog lika i dijela, tako da ne vidim u tome problem. Korupcija je nešto što treba biti svima dostupna, malom čovjeku, ne. Ja sam za to da korupcija uđe u Ustav, da cijela Hrvatska bude jedna koruptozona. Želim da korupcija bude naš izvozni proizvod, da svi kriminalci dođu u ovu Hrvatsku kao što inače dolaze, kao što i mi inače dajemo putovnice. Tako da ja svim srcem želim da korupcija napokon uđe u sve pore ove države, jer mislim da to dovoljno nismo poradili na tome. Ovdje ima 11 kandidata, ja sam jedini koji je za korupciju, a da pokažem svoj racio protiv korupcije i HDZ i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, mislim da je tu pametno me dosta. Juričan vaš, gospodin Kolakušić. Gospodin Juričan, da, izvolite. Htio bih reći prije svega šta je NATO savez. To je jedna robno-novčana razmjena. Mi tamo moramo biti. Tamo se krade, tamo se korumpira, to je prilika za Hrvatsku. Hrvatski građani moraju znati da je to velika količina novaca koju mi tamo možemo maznuti. I zato Hrvatska tamo mora biti. To je imperativ. Pa gledajte, mi sa Srbima moramo prvo razviti gospodarske veze, ne? Šta je Europska unija? Isto koji NATO savez. Robno-novčana razmjena, ne? Tu se krade, tu se daje mito. Gospodin Vučić, njegov brat, njegova obitelj su u tome u vrhu. Oni će se lako uklopiti u ove naše procese u Europskoj uniji. Vrata. A ja bi se založio za korupciju spremni. Lijepo. Dame i gospodo, izvolite gospodine Juričan. Gospodin Juričan, izvolite. Ja Hrvatskoj nudim korupciju, koruptivni red, koruptivni rad i koruptivni rast. Znači, sve što vam ovi tu majstori ponude, ja nudim duplo. Isto tako, ja jedini nudim 8. padež, a to je kome koliko. Ne? I još bi samo pozvao sve mrtve da glasaju za mene.